ورحمة الله وبركاته. جاءت النواري الحمد لله أنا كنت أن يوناني تبعهم على فبتسير بكم شهر لما كسر من دم أتيجا بكم. Yo kau baru. Sikit oh. Orang lagi. Baru garang ekrang. Ya lah resi. Sikit dah nak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau daror ah? Mana? Siapa yang audio? Okay awak. Aku bayar tak kau nak audio. Kamera enggak boleh lah. Oh. Naam, bismillah hari dawai dar boleh fikir pasti lero muti kemot ya. Nah. Orang mungkin udah orang kamu hari mau hasil muhadis يمكن من ذلك هذا جلده قال له كسجدوا على الجيل الذي كرم قومه عنده الشيخ الوالد والداعية المربي الشيخ محمد بوري الدكتور محمد بوري حفظه الله ورعاه كانوا يمكن اليوم نوني بعنوان يغتنم خمسا قبل 50 فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعرفه يغتنم خمسا قبل 50 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. أي صار شكلي أن بعضه أي سنة إن شاء الله هذه برضه يوجد من قبل الشيء إن شاء الله. شهر لا يستوي موال Aktif gol video. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبياكم مثوانا جميعا. إن شاء الله يبقى الدعاء يسأل على المسلمين يكون على المسلمين يعني يمكن إن شاء الله. الشيطان Dunia ke kusah. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا
نعم نعم أيوة، الميكرو بأيدينا، الكرة في ملعبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وهدانا إلى الصراط المستقيم. بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، ففتح الله به قلوبا غلفا وأبصر به أعينا عميا، أنار به المحجة وكشف به الغمة، أقام به الحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. معاشر الإخوة المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات في هذه المجموعة المباركة وفي هذا الوقت الفضيل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام عنوان للسلام، والإسلام كله سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا لوجهه خالصا. بداية أشكر الإخوة الذين يلقون الكلمات في هذه المنصة مع هذه المجموعة المباركة على إتاحة الفرصة لي لألتقي بأحبتي وإخواني في الله وفي الدم وفي اللغة. أسأل الله أن يجزل مثوبتهم وأن يجعلنا جميعا ممن يخدم هذا الدين. كما أشكر الإخوة التقنيين الذين ينظمون الأجهزة حتى يصل الصوت إلى آذان المستمعين. هذا الموضوع الشيق، الموضوع المهم في هذا الوقت، وهو اغتنام الفرص واغتنام الزمان واغتنام فعل الخيرات قبل أن يعقب هذه الفرصة تعقبها أمور أخرى تعيق الإنسان. فالمؤوقات كثيرة والمناغصات تعتري بالإنسان. الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من عباده من إذا وجدوا فرصة لم يضيعوها، ولا يضيعون زمانا ولا يهملونها، بل يستفيدون منها، بل يغتنمونها في فعل الخيرات وتكثير الطاعات وترك المنكرات والدعوة إلى الفضيلات. وإن شاء الله سنحاول أن نأخذ الفوائد من هذا الحديث الشريف الصحيح الذي رواه صحابيان عبد الله بن عباس وعمرو ابن ميمون الأودي أو الأودي رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا فقال له: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، أو كما ورد. والحديث رواه قريب من هذا اللفظ الحاكم النيسابوري في مستدركه، وقال صحيح على شرط الإمام مسلم، ووافق على ذلك الإمام الذهبي، وأخرجه أيضا ابن ماجه
يعني لفظ مختلف قليلا، وهو موجود أيضا في المصنف لابن أبي شيبة وكتب أخرى، والحديث صحيح كما قاله الإمام النووي وابن عبد البر وغيرهما. أن يتي الله سبحانه وتعالى تدل ماون تو سيني هاندو يتede wadde bibbe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jaaɓe moftanelaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam noli e meɗen o nulaaɗo makko tedduɗo, nulaaɗo makko kohojo mo o yiɗi, mo o nuliri sabu hoolaade e teddungal oɗo yottinɗo nelal makko ngol e tagore nden. Allah waɗi woɓɓe buy jaɓi ɓe mala ka adnaga e ka lahara, woɓɓe goo kadi sali ɓe malkisa ka adna o ka lahara o. tawi hujja Allah on timmi e hoore tagore nden hannde kadi hay gooto innata ko ɓayi goɗɗo nelano kay amen ko ɗum haynome wona julɗo. hiɗen seedo wonde o nelaɗo ko Allahu tigi woni ko nelirimo hoolare. hiyen seedo o yettino nulal ngal, o ɓanginani mofte ɗen moƴƴereji ɗin fo, o rerɗini ɓe yo ɓe wakkilo ɓe golla golleji moƴƴi ɗin fewndo weli fi, fewndo newi, fewndo kama paare ɗuuɗa ɗon. yo Allah juula makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fuu, juula e dendanagal jokkuɓe diina ka ɓe jokkuno kan. yo Allah jokki en kan diina, allahumma amin. aray mi weltanike musidɓe wonɓe e daarude fewndo ɗo e wonɓe e heɗade en ɓen fewndo ɗo kala ka ɓe wawi wonde e hoore leydi ndin ɗo. miɗo weltanoɓe wonɓe e ndemo joɓere ɗo ɓe o plateforme ɗo ɓe noddugol nan fi yo en humpodir ka nokkure maɓɓe ka minassa maɓɓe ɗo pour que Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude. ɓe sukaɓe wonɓe tokkande en piiji ɗin ɗo ha wawen humpodirde, hiɓe jarna hiɓe weltana. yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude, ɓe ɓeydanaɓe gandal ngal, hokkoraɓe nafoore e baraji ko heɓoto eɗe tumbodire kon e ɗi yewtereji ɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, allahu subhanahu wa ta'ala o suɓike e jiyaɓe makko ɓen, jiyaɓe goo ɓe tawata ɓen ɗon kañum ɓe bonnata occasion maɓɓe. kala ka ɓe tawi ɗo nafoore no weli heɓude fewndo ɗo, ɓe wakkiloto fewndo ɗon, ɓe innata haami, ɓe haamata. ɗum no jeeya e malal, ɗum no jeeya e arsike, ɗum no jeeya e ko okkata goɗɗo piiji e yanganaɗi ɗi tawata woɓɓe yangike ha ronki wawali heɓude. waɗi Allah subhanahu wa ta'ala no waɗiri piiji ɗin ka gurdan ɗo ko jolɗe jolɗe, ko lowe lowe. aray sa'aji goo tawa hunde nden no weli fi, tawa sakkotoɗi ɗuuɗa, e wonde kadi ara tawa sakkotoɗi no ɗuuɗi. nde wonno neɗɗo on al insan ta'tarihi umuru almarad, alshughl, alsafar wa umuru ukhra. neɗɗo on o wonata e alhaali gooto tun, o wonata e ciifol gooto, piiji mum yanta e hoore makko. e sakkotoɗi ɗin no heewi yantugol, sakkotoɗi yanta no e ɗin sakkotoɗi nawnaare, no e majji basal, no e majji mapunde, no e majji setoyagal, no e majji goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum. no Allah suɓi e jiyaɓe mum ɓen, o waɗi woɓɓe goo kamɓe kala wo ka newaniɓe waɗugol ko moƴƴi, ɓe waɗa e ɗon e ɗon, ɓe habbatako. ɗum ɗo koko wallitoto goɗɗo ha o heɓa moƴƴiriji yaajuɗi. oɗo hadith mo wonɗen e yewtude fi mum ɗo hande seeɗa, Abdullah ibn Abbas e oɗo Amr ibn Maymun al awadi, ɓeɗo ɓe fillike wonde nelaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam waajike gorko. o waajimo e nder ko o waajoto ko nden andi golle nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam ko janngingol e waajagol e hollugol e tindingol e ekkutugol e eltugol. e nder ko o waajotomo kon o wiimo irtanim khamsan qabla khamsin, irtanim gollu, wakkilo, eto, kata katanno, waɗu fanga damma
ko wawuɗa kon fof e nder alhaaliji jowi aɗo alhaaliji jowi goɗɗi goo luutodirɗi e majji hewtagol ma oɗo hadis si tawi no hara e huutori o fewndo ɗo no o haani huutorde noon en sottay ka wonɗen ɗo sa renaki telen ka aduna ko sifa oɗo hadis kamɓe portoɓen ko ɗum ɓe gollitiri occasion ɓe bonnata ɓe yebatamo few kala ka occasion ari ɓe profita e mum andi piijiɗi ko minni kon piijiɗi no weeɓi to wondeta no weeli heɓude ha tawa a waɗa seeɗa heɓa buy si a wakkilike ɗon si neɓoyi a wiya ha batti mi wakkili no nani a yi ɗum fuɗɗike sattude sa welsindike ɗon ay modi en min de ɗum no watteno ɗo haari miɗo ɗo kono mi ɗumannaki no woodi arnoɓe Conakry ɗo gila 1958 fayde ha joni ɓe mara terrain ko koya to ko toon ɓe heɓiroye terrain ta antumati ay dixi koya e naɓu tun haɓɓere goro ɓe jonnoma terrain nena noon meɗen ko lanɗam men e daɓɓugol men hota joni ɓe jooɗi ɗon ɓe profitali laamu no ara wonde hara no weeɓi heɓude sa profitali ɗon a acci ha ko tuma metti heɓude wiɗa ko ɗon heɓoyta hay siko arsike ma heɓay goy kono ara heɓiri lakkere jawdi kadi ko wana noon gandal ngal kadi ko wana noon e moƴƴireji ɗi ko ɓuuri hewde kon kono noon e woɓɓe goo e leydi goo kami andi yano tawi laamu no weeɓiti kono ɓe profitali lam yaltanimul fursa ɓeyni ɗano fewdanaki en taw hewtali heewi ɗum na ɗum ko hewtata hewtal taw tawi hawju murade ndum tedditiroyɓe satti metti fi no woodi buy e yimɓe niisuɓe ɓe ronki heɓude gandal ko honɗum waɗi fewdo ka fursa on wonno ɗon ka occasion on wonno ɗon fi heɓugol gandal ka ɓe wonno sukaɓe ɗon ka ɓe wonno fayɓe ɗon ka welno heɓude ɗon haqqilɗen no weeli awa tawi mafunde ala jiɓaki fi ko ɓeygu mum ñaama ma ko ɓiɓɓe mum ñaama ma ɓiɓɓe mum no nawni ma ɓeygu mum no nawni kono ɓe werti ɓe jokki ɗon puydan sama kala fija jala ɓeyni ƴiƴan keccan diway ɗan diwi ha ɗan cikkoyi ka metti fi joni noon ɓe unso ɗum mbaɗon ko muraɗo kono laawinoke idan nelaɗo ma kadi oɗo wakkilo profitu e nder piiji joyi si Allah tawnima e ɗin ɗon wakkilo ɗon a heɓay si ɗin feƴƴi haray sa wakkilanoki ko ni se woni ko jokkata ɗon o wi o fuɗɗoranimo honɗum o fuɗɗoranimo onni shababaka qabla haramika wakkilo ka sukayagal ma profitu ɗon eto ɗon gollu ɗon janngu ɗon ekkito ɗon métier ekkito ñeeñe ɗen ɗon e ko wawi heɓade kon fewno kawnti woni suka ɗon o wawata heɓogol ɗum si o nawyi tawi o heɓano ko ɗum mawɗo fijunoɗo ka woni paykun ɗon ɓayi nayo ngun ari ni seɗen ari angal heɓugol ngol ari angal teddugal ngal ari angal gaynalngol hoore mum ngol ari yowitagol e hoore goɗɗo ari o inni layta wa hal yanfa'u shay'an laytu layta shababa bu afashtaraytu woɗɗo goo wi'i kadi ala layta shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala almashibu ɓeɗo fof ko mawɓe niisuɓe ɓayi ɓe profitano fewndo ko ɓe woni sukaɓe o yawi hara num ene kono hara num no nafa goɗɗum hara num kono nafata hara sukayagal no artayno no yeyeteno afwan hara sukayagal no yeyeteno mi sodayno ɗum sukayagal ngal ko ɗum kutimmi o kono yeyatake a yata e butiki tawa
keccuno yeeye ɗon gontugol duuɓi ha duuɓi 12 13 15 ala oya kadi wi hara noon sukayagal no artayno hara keccu no artayno ɓaawo nayewu mi hollayno keccu ngun ko nayewu watta kon nayewu ko dugula nayewu moƴƴa on tigi wuuray hari num hari mi waɗay ɗum ɗo hari mi ñamayno ɗum ɗo kono joni mi suusata hari mi dogayno kilo ha sabakari kono joni mi wawata hari mi immoto mi waɗa ɗum ɗo mi ƴetta ɗum ɗo mi ronto ɗo mi tamboto ɗo mi waɗa ɗum ɗo kono joni on tigi woni hari asbaha kuntiyan kuntu kada wa kuntu kada wa kuntu kada laaro ma kadi mo heewi suka yagal si feƴƴi artata wakkilo profite ɗon e yoɓɓu ñamande ko ñawlinoɗa ɓay ko yimɓe yanganima ha wawɗa waɗande hoore ma an kadi wakkilo yoɓita ɓen ñawlina kadi ko waɗi si Allah pooɗi balɗe maɗen ko okkuma o jaɓitira ɗo gokku ha wonoya kadi tawa ko a walleteɗo ɗon kadi eto hara ya eɓɓani ko tambitoyoma fewno nden loore ɗon no alqur'ana wiiri noon neɗɗo on tagama e loore o waɗi kadi ɓaawo loore nden doole o waɗoye ɓaawo doole ɗen loore ko loore ɓaawo loore nden doole ɓaawo doole ɗen loore ɗaɗo maki wakkilu ka sukayagal ma aɗo nayewu ngun arde o wattanimo ɗon honɗum wa sihhataka gabula sagamika wakkilo fewndo ka selluɗa ɗon kadi profitu ɗon aɗo nawnare arde li annahuma yatanawabani sabu cellal e nawnare ko lontodiray ɗum wonde tawa on tigi no selli wonde tawa on tigi o wawata arani gila hanki miɗo waali ɗo hami wawali yaade ka juulirde wono ya ina jaasi joni mi watti yaade madina alhamdulillahi dan fewndo ka selluɗa ɗon wakkilo golla sabu nano tabiti e maku nelaɗo si tawi neɗɗo o sallllahu alih w sallam si neɗɗo on waɗi moƴƴereji fewndo ka o selli ɗon nawnare aroyi haɗimo wawugol waggol ɗin moƴƴereji allahu windanaymo baraji ko o heɓayno kon e ɗin moƴƴereji fewndo o waɗaynoɗi fewndo ka o selli ɗon o wi hara ko tamaman gayra man ɓus hara no timmi baraji ɗin ɗuɗitaki hay hunde si tawi noon on tigi o alano wadde fewndo ka o selli ɗon o yoɓatake de ka o nawni ɗon idan yonti wakkilo ka o selli ɗon o wakkilo dewe ɗen o wakkilo janngugol o wakkilo waɗugol ko moƴƴi o wakkilo jokkugol enɗam makko o wakkilo tambitagol mawɓe makko ɓe o wakkilo wallitagol miskinɓe o wakkilo janngugol ngol tentini janngugol diina kan waɗi no ara e nawnaje goo tawa on tigi wawata wadde hay hunde nawnaje goo tawa mo wawi wadde goɗɗum kono na ko ɗuuɗi o wawata wadde no o wowno waɗirde noon siko juulugol ko yo jooɗo ma wonde hara wawata jooɗat hara ko yo waala ka o janggayno jusu o timmina tawa o wawata janngude ɗon hay ayeji sappo idan yo neɗɗo o wakkilo fewndo ka o selli ɗon ɓay nawnare no habbi on tigi kullu insani kullu mahluqin muarradun lil marad kala neɗɗo tagaɗo himo weeɓitani nawnare ñande goo tawa himo nawni ko ɗum wasannajiɗama inni mo janto fi allah woyi wa ida maridtu fa huwa yashfin allah an on simi nawni ko kanko dikkintanmi wonde o nawnay nula ɓen annaba ɓen tedduɓe ɓen ɓe nawnayno nelaɗo sallllahu alih wa sallama ka nawnare nawno ñande goo abdourahman ko awfi o ari o inni o memi o inni ndu ɓanduma no wuli o yihiɗa muusede o inni o aku kama yu aku rajulani minkum o wi min paali no nanngam min muusede nawnare nden no wayi wa ko yiɓɓe mon ɗiɗo ko ɗiɗo mon nawnata ko noon min nawnare nde jogori doole ngam holli wonde neɗɗo on ko nawnay ɗo ɓay noon ko nawnay ɗo fewndo ka o selli ɗo yo wakkilo yo profite wota wonu amuɗo o na waaliɗo tun ko woni wo kañum min mi gayanta noon min ɗum ɗo no mettanimi fii wakkilo ka selluɗa ɗon o wattanimo ɗon honɗum o wi wa ghinaka gabla fagrika wakkilo ka alɗuɗa ɗon
ka marɗa ɗon wakkilo ɗon dépense gol fi sabilillahi okkitir jawdi ma ndin fewno ka marɗa ɗon aɗo basal hewtagol ma wonde basal no ƴaani yahay neɗɗo sikke ko o mari ko lannata wonde Allah jarribomo ko o mari kon foppu lanna joni noon si tawi o okkano o waɗano sadaka o waɗali waqf e jawdi makko ndin o moƴƴaki e yimɓe ɓen o moƴƴori e maɓɓe ndi jawdi makko fewndo ka o mari ɗon ko tuma jawdi ndin lanni ko tuma perte hewtima ko on tuma te waɗata o na ɗum ko ɗum waɗi yimɓe garunu ɓen ɓe winomo ɓe winomo wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabghi lfasada fi l ard inna allaha la yuhibu lmufsidin wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana allahu ilayka eyi wota yejjitude geɓal ma ngal ka aduna ga ɓay allah okkorima jawdi buyi ñaamu ɓorno hoɗu ka moƴƴi waɗɗo jombu e dakmitor jawdi ma ndin ko dagi kon fof wota yejjitu ɗum kono moƴƴo e tagore allah nden wano allahu moƴƴori e ma noon wota a ɗaɓɓutu noon bone ta bonnu leydi ndin sabuna marɗo so hulali allah mo wawi bonnude moƴƴi noon mo wawi lorrude ko tawata baso wawata lorrugol ɗum idan si allah okkorima jawdi andu taho no wawno hara heɓali jawdi ma wona obligatoire allah okkori jawdi wona fi a moƴƴi allah waɗite ɗum patron wona fi a woni karama kojo allah waɗite patron wona fi a woni yurmeteɗo allah waɗite patron ko muyande makko so muuyi ya heɓu a heɓay ɓay noon allah moƴƴike ma o okkorima jawdi ndi tawi ko garuna wino kon de innama utitu ala ilmin indi min ndi jawdi ko gandal an okkorimi ndi ko wakkilare am min wona mi sama karajo min miɗo andi piiji ɗi no yarata miɗo andi natirɗe e yaltirɗe so andu kam mi yano ɗo mi yano banque ko mi yani honko mi yaari ɗo mi ɗumanni ɗo min tampi ɗo min ƴawri ɗo min cippori ɗo no woodi waɓɓe ko waɗɗa kon ɓe heɓani ko heɓɗa kon bal no woodi waɓɓe ɓurɓe ko ɓuri ko waɗɗa kon kono si allah winda noon tigi heɓata idan wakkilo jawdi ma ndin fewndo ka marɗa ɗon okkitir wallahi thumma wallahi no woodi ɓe allah yanñani arsike muɗum heɓi jawle bus noon ɓe maayi ñande ɓe maayi tawi fayda hay gooto ala wi o kaari maayi hari ko kanko wonno mi waɗande hunde kaari tawa hay fus fayda waɗa hay hunde bal jamaa atturatha lil wurrath accu kan o mooɓu jawdi makko ndin fiironoɓe ɓen o accira ɓiɓɓe noon tawa o neana ɓe nedi l'islam ɓey nguure nde feewa ɓey nguure nde hulata allah ɓe fosofatanno jawdi ndin ɓe bonna ɓe gera ko ɓe faala emo landoyeede to ko honno o ɗaɓɓiri jawdi ndin e ko honto wannodi ɓeya no funsendi ga gera ko faala no woodi woɓɓe goo ko takko ka ɓe mayata ɗon ɓe heɓata noon ni so ɓe he enen aden waɗali hay hunde hara mi ƴetta hunde kaari waɗano min ka hunde kaari ƴetta ɗum ɗo waɗon ɗum ɗo allah okkorima jawdi waɗu ko wiyete ko waqf huwa tahbisu al asli wa tasbilu al manfa ko ya dumbu lasili on okkitira nafoore nden mana e wawi darnugol école franco arabe ma duɗal tawa janngoɓɓen ko ɓe yoɓu kono ko heeɓi ɗon kon ko waɗe fi sabilillah ɗa wawi darnugol centre commercial waɗama fof waqf kono wona yimɓe ari yeeya ɗon hara ɓe yoɓali ko yimɓe yoɓu location on mbuɗɗin ko henda ɗon kon ɗin ɗon waɗe fi sabilillah no woodi waɓɓe waqfuji wano waqfu rajihi taway ɓe heɓay ani hitande nden no wawi ɓe yaltina ko ɓuri 100 millions dollars e waqfuji maɓɓe ɗin étage ji ko ɓe darni centre ji commercial ko ɓe darni station ji ko ɓe waɗi gese ko ɓe jogi daabeji ko ɓe neyi e investissement ji ɗin fof ka watte toon fof hiɓe waɗi tawa ko fi sabilillah waɗu ɗum
ko waɗi basal no wawma hewtade ka sikkatano idan nelaɗo makanimo wakkilo profita fewno ka marɗa ɗon aɗo angal hewtagol ma ɗum ɗo no innaka ko be milliardaire jo on tun mberu ko marɗa kon no woodi goɗɗo gomo mara ɗum ƴettu ɗum ɗon okkitira allah subahana taala no noddi en rerɗini en yo en okkitiri e jawle men ɗen si en okkitiri allahu lontiranayi en ñande o ñande malaika ɓe ɗiɗo cippoto oya malaikajo inna allahumma ati mumfigan halafa wa yaqulu ahar allahumma ati mumsikan talafa malaika ɓeɗo cippoto oya inna allah kala okkitirɗo hande jawdi muɗum fi sabilillahi waɗɗo sadaka hande lontinanmo ko ɓurɗum no moƴƴude o du'ano okkitiroɓe jawle mum ɓen waɗoɓe sadaka ɓen oya kani kadi huuɗa o inna allah kala jogiiɗo jawdi mum in no hunde ala min fewno ɗo fewndaki ɓeeno fiddi ɓe kañum ko mi anda o ñande o wiya allah tilfu jawdi maɓɓe ni okkorɓe tilfaye o aati mumsikan talafa haray nelaɗo yeetimo ɗiɗo piiji ɗiɗi tammum ɗum honno o wimo wa faragaka qabla shughlika profitu fewndu ka hettiɗa ɗon aɗo mapare arde fewndu ka hettiɗa ɗon fewndu ɗon tawa a ɓeynali moƴƴi ɓeygure ɗuɗirali ma responsabilité ji ɗuɗali e hoore ma fewndu nde wayi yade jangga ñallal ngal fuu hay goto nodata mayna ko honto wonɗa wakkilo fewndu ɗon ko a étudiant jo ko a l'école jo a jogui bourse a yahi ko an tun woni toon a wonda e ɓeygu a wonda e ɓiɗɗo a wonda nene e baba na nene goto na hay goto an tun an e noppi maɗin tun wakkilo janggu hunjo wakkiloɗa ɓay ñande go aray tawa a wawata wadde ko wawɗa wadde ɗon kon fewnuɗo taway a fuɗɗoto janggude tun mada on arayna e dara reɗanno moussa naɓena kalabtane deftere yeggitaɗe to sa tippalemi are nde yetti ala kodi ma enna paykunku yahi no piiri do e paykun to ko barmini paykum men ko barmino e paykun goɗɗo to ma hande ɗe jogui ɗo réunion janggo ɗe jogui jokke renna waɗi janggo ko denna bo ɓe taweɗa ɗo ko hommugol dewgal ɓe tawe tawa a hettata ko fes si a wakkilanoki profituɗa fewndo ka hettiɗa ɗon ani soyayna non aɗen ko waɗi ko vraiment aɗen yeehi ɗo woni Arabie Saoudite duuɓi 4 hunjaki Qur'ana waɗali ɗum ɗo joni noon on tigi hato jini e gandal kono ala tan no jangira hande kadi idan wakkilo fewndo ka hettiɗa ɗon aɗo ma paare arde siko a janggo métier ka wonɗa suka ɗon taw ko a mapaki wana jommuɗo ha heeɓi ɓiɓɓe kara on yahata o ekkito métier wona souderi wona menuiserie wona hayno ko feere hara o gaynta hande kadi ona e felugol yimɓe ɓen kaari walla allah oɗo walla allah oɗo walla allah idan wakkilo fewndo ka hettiɗa ɗon aɗo mapare arde ɓay pellet neɗɗo o luttata tun himo hetti o luttata tun o mara mapare haajuji ɗuɗale hoore makko wawa wonde aƴi ko pijini ko lontonirayni ko imma kon ɗo ma beñudi makko on idan o inni wa faragaka qabla shughlika li anna bada al faragi yati shughul tawi woɓɓe goo fewno jok hay hunde ala ko jokki kono ko honno woni e wadde ko jooɗagol siwa ataya leere 4 leere 5 ma jooɗo e darugol ballon jooɗo 90 minutes no darude ballon si match on gasi jooɗo débata ɗon kadi 1 heure de temps mbeno yenna oya o non min buyni on min waɗi on ɗum ɗo min waɗi on ɗum ɗa o joueur jo on mo wonɗa e darude ɗo kanko ko haaju makko jogui koy wa yani yastahil yani yantahidu l fursa yagtanim kono an jooɗi ɗon a jotta ko daara ballon ha immoɗa ɗon watta mbuɗu e jiifa ma donc ɗon ɗo woni bonnugol waktu mum al waktu
كالسيف إن لم تقطعه قطعك وقت أو تان وواي وكافة سي أهوتو رالي كان يهوتورته ko pellet si a wakkilaki profituɗa fewnuka wawuɗa ɗon on tam acci tan vide yaalini tum ko sama kala e mbumbayi e jolda ƴawra joɗagol wowla haalaji jani ɓoɗum noon tun wonɗa e wadde tamma on fayda fof an a wonay kiikalajo mo hitta wallahi fijirɗo sagata e sukayagal muɗum o ni so yahi fewnuka o nawyiɗo hay gooto wi'ata min batti mi wanno puydan e samakalayagal fewnu ko mi woni suka on yiyata ɗum ko en mbami ni si ɓe jaka mi wattano o yiya noon wakkilnoɓe ɓen fewndo sukayagal muɗum ɓen no réalise ɓen no heeɓi piiji ɓen no jogui teddungal ɓen no mari o ngata hondu o no gasa o wiya ɗum ɗo ko wona mere o ɗaɓɓa ɗo kadi bakkatu o wiya ɗum ɗo ko o geraɗo ko jokkaɗo ko bile ko jinna ko ɗum ɗo hara ko angal soɓe jokkegol ɓenna ko jungo ko jokkaɗo ɓuura ɓuydan angal soɓe yagal o wimo honɗum o wi wa hayataka qabla mawtika saktere o inni wakkilo ka gurdam ma o adi mayde arde nde wonno ko gollete kon fof kaka gurdam ɗo si on tigi laatike fure hande kadi o juulata o janngata ka woni fureɗo o hajjata o watta sadaka o jokkata enɗan o hay hunde ala ko waɗata hande kadi ko waɗanteɗo hande kadi si tawi o gollano fewndu ko o wuuri haray o bonirama aduna wala harawo ko nafatamo ɗo wo ɓaawo maayugol ko golle moƴƴe ko o golluno howirgol hoɗo gon giriya sifa ɗin piiji yantayde joni noon ɓe haaldimon tan goɗɗo goo noon jaɓaali kañum wadde ɓe wiya noon ɓe waɗa e sariyaji maɓɓe ɗin wonde kala mo ittaali ko haalda yo itte kon haray oɗo ɓe accidaymo hoore makko ɓe waɗaymo embargo total haaju makko ɓe yaata haaju maɓɓe wota o yaw ko honɗum woni ko honɗum l'islamu wi'i fi ɗum ɗo ɗum ɗo kala sini ko jokkerena ɓe waɗi ko fi tokkugol enɗan ɗan wonɓe yaasi ɓen wallito wonɓe nder ɓen ɓurɓe marde moyen ɓen seeɗa wallito ɓe maraɓe ɓe waɗa golleji kafaɗi ɗi tawata goto tun no metti fi ka o waɗa kono si ɓe piitodiri mo ɓe itta e seeɗa ɓe waɗa tawa on tigi tampali ɗum ɗo ko jokkerena joni noon si ɗum jibinoyi taƴogol on tigi fes innami haaju makko en yaata si o maayi ko kanko ton andi si o wuuru kanko ton andi haaju makko en yaata few haray ɓe haray murad no jonni tigi ko mbi kon dagaki waɗugol on sanction ɗon kono noon no woodi no ɓe sanction am si tawi ɓe fof ɓe haaldi ɓe fotti ɓe fof ɓe jaɓi ida alzama almukallafu nafsahu chey'an tayan gayra mukrahin lazimahu almuslimu la shurutin julɓe ɓen ko were sartiji maɓɓe ɗin woni si neɗɗo hellifaɗo farli goɗɗum e hoore makko tawana o doolaɗo ko kanko suɓani hoore makko ƴetti engagement hara ɗum no waɗɗike mo haray ko ɓe watta ko sensibilisation ko jeejugol tawi ko jokkerenna ko yoɓe jeeju no wawi e faveur ji goɗɗi go ɗiɓe waɗanta ittuɓe ɓen tawa on ɗon kanko o ɗin faveur ji goo ɓe waɗantamo ɗi kono wona taƴugol fes inna min yata haajuma min watta ɗum ɗo min watta ɗum kono no waɗi goɗɗi goo hara ko waɗirte ko fi weltingol on tigi ɗin ɗon wawi wide an ɓay joni an ka jokkere men en ɗanɗa a tawaka haray wona ɗum ɗo ngal ɓural ɗo men ala e waɗandema ngal e misal joni innen joni ko walla joni ko o heeɓi o faalama wano ñamande mo faala
masalan o heɓi bourse mo faala sodde billet o yaha ma sifano ɗum ena ɓay ka jokkere men nan ala men do men alama ñawlu min do mi alama ñawlu min kadi mi alama ñawlu kono haaji jokkere nan ni wano so heɓi dennabo yahugol o noddi yahugol assistant mo o heɓi fatunde yahugol hiwrogo fatuma noddamo hiwragol fatunde ma yani heɓi ande molanade Allah so tawata kanko tum o gaynanta hoore makko ko musidal ngal wawi mo ittande ɗum ɗon hana nawi ɓe waɗinimo embargo gon sengo ɗo min ko ɗum ɗon woni komi yii kon ɓe hoore ɓe jeeja ɓe toro ɓay ko jokkere en nan ko doy ha on tigi wawa famude so tawi wona na ronkugol amma ronkuɗo on ɗon la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ɓay woɓɓe go kadi ɓe haɓɓitoto ko wi'a kon marɗa wo amara wo jaɓuɗa wo kalɗa ko be waɗa amma siko angal maral ɗum ɗum garay ko wiɗen kon Allah fawa kokki mara feere goɗɗo kadi fawatamo ɗum so tawino o maro o sali ara waɗiri ɗin sanction ji tosokiɗa nataƴugol mo taƴugol en ɗana hakkude maɓɓe few haray ko ɗum kon faami masala on ko jarama jasakumullah khairan wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin jasakumullahu khairan haray e wakkilo tawa yimɓe ɓen yimɓe wakkilo fi jokkereji en dande wakkilo fi wallitagol ɓe ɓuuri ɓen no gasa eɗen wonɓe yaasi ɓen hara piji goɗɗi go newena no woodi ko wawɗen wallitade wonɓe nder ɓen ɓuuri kamɓe ko ɓe wawi wallitade hoore maɓɓe wakkilo ɗen fi jande nden fi tambitagol aliyeti maɓɓe tambitagol miskimɓe ɓen haɗa ɓe wonɓe e wadde ɗum e ɗin moƴƴereji e none wo siko fi gandal ngal ɓe wakkilori ka jokkere enɗan ka tambitagol mawɓe ɓen ka tambitagol sukaɓe ɓen hara yiɗen jarniɓe ɗen weltaniɓe yen tori Allah subhanahu wa taala moƴƴereji ko woni wadde kon yo Allah lontinanɓe ko ɓuuri ɗum moƴƴude yo allahu yanñanɓe arsikaji ɗi jaɓanede sadakaji ɗi yo Allah ɓantu fi meɗen tori ka Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓantu fi meɗen Allah hokkore yaajede newede ɓurte teddugal rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim wa zakki anfusana wa atiha taqwaha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha allahumma anta allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin miɗo hombude ni conférence na ala toon mi jam ko yetdalla ko ɗum ɓe wi ɗum ɓe hollunoma ɓe confirmana kono ko ɗum ɓe hollunoma ka renio